الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Iyan ito tanyo waktu ini zaman namun waktu ini waktu hari natin po pa ito mayroon na brain dead. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhan nasu dzukuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. Ya ayyuhan nas inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumasan sing kamu kabiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na sadya inabutan sin suarain. Adapun in ganap pangadjian yatud namu maun pahadarat sing kamu. Ayat hikatu pa ayat hikalima hasuratu Fatir. Mga anak apo tiranan
di ayat nasabot paltawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hajumlahan sa barang si manusia. Di pangadjian na to ini nakamataud bialikan ng paltawakan sa barang sin anak po Adam nagkakahakadiban wala. Yawag sila si mahasut si mahatingi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, bangin manusia si mambag, sin paltawakan sin pagkahiniya, ang paaon na hasil niya karayawan, tumtumun na yan, karayawan, day-day-day. Di kumakkal. Adapun bang in paltawakan tiyay makniya. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala karayawan hakabuhi niya iwan karayawan kakal hadlaw kana. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan na manusia tiyawag sintuhan kita niyo. Siya mo alaong simmalayo impaltawakan ini. Kalna maulung iban malasa in Allah subhanahu wa ta'ala haipun niya. Tiyawag niya in taumarayaw pakakkalun hamarayaw patutugun hakarayawan. Tiyawag niya in simiha deng hamangi pabalikun niya pakarayawan. Taingukan na to mga anak po. Impalman si mahasut si mahatingi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, ya kamu mga ipon sintuhan. Usog babae maasbata. Nagkakahagad kamu iwan wala. Tiyawag sinallahu ta'ala kamu kata. Adapun bang paltawakan na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Balikan na to apabila siyambag mo. Magkasaddapan na kau hadlaw ka na magkarayawan na kau temporary rihadunya. Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi alaikum in paltawakan sin mahasut si mahatinggi pasabarang si manusia nagparat saya iwan wala ipatumtum sadya kanila in ni'mat sinallahu ta'ala kanila. Taniyo mga tuwan. Udhkuru ni'matallahi alaikum. Ipatumtum sadya sintuhan. In kanikmat-nikmatan yan kaniyo. Kagunahan sing kabuhit niyo. Sindumi wanadlaw, kagunahan simpangatud niyo, kagunahan simpangdungog niyo, kagunahan simpanghamot niyo, kagunahan simpananaman niyo, gimpaisan niyo iwan laum sin ginhawabaran niyo, panumtum sadya kamumunang patuhan. Biadi ning kaginato manumtum, bikulo bikum, pa kaya niyo, in pangatayan niyo manumtum patuhan. Itikara niyo, in katan nikmatyan, wayroon deng kaniyo, wayroon deng kanila, wayroon deng ay siyo-siyo, in tagpuunan yan, in kari asalian, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, iyanug hara maun kaniyo, habang man kamu makawatuk pakabayaan niya.
Natumtuman niyo nikmat yan, labay ring hapangatayan niyo. Ikarwa, tumtuman niyo nikmat yan, di alsinatikum, ipaglapal niyo, ipagsuara niyo. Bukunin ni suara niyo, masarap pakarayawin niyo, malanab pakarayawin. Hisiwin nakatimlahay ni. Buko na mo to. Panghindwa akaw patuhan. Pagjikir akaw patuhan. Basahaing kabayaan sintuhan mo. Bang muyad tunahin ang embihad to, nagmalila kaw kabayaan sintuhan. Bang mo piyaka imbihad turagbus, kakuyakan kaw sintuhan. Bikulubikum wa alsinatikum. Ini katu panumtum kamu patuhan bi a'malikum. Tumtuman yung pagsukurian, laway rin nga hinang niyo. Dahil nga hinang simpituang gaw tabaran. Amad tutuan yung paltawakan sinallahu ta'ala. Kato niyo, haulihan umat kita niyo, hisin nakasambag. Siuren si Mambag, hisiuren timayma, hibar imanda, usog iban babay. Yung pamong nila, qalu sami'na wa ata'na. Utuhan na mo, indiungog na mo dengkay mo, pagtaatan na mo, agarun na mo, di na mo agaruning kabayaan na mo, di na mo da agaruning kabayaan nila, in kami magsama-sama magtaayon magad sing kabayaan mo. Intaw ini usog marayaw. Imapuas deng ha, nagusog marayaw siya, naggulal siya. Naipir aw naggulal usog marayaw, liubos. Hinamru damasasin Nabi Allah Ibrahim nagabu-abu. Tanam sadya, insimud patayngan niya. Saan yung mga tuan? Amuad to mga anak kapu. Sa taud-taud ni mataum matini. Wayron haumat na kauna pagkaun-unlain. Tumbukunin umbol, hiatod maunin sabaw, hiatod maunin apam, hiatod maunin tinapay, hiatod maunin jinis babara paka kabayaan niya nikmat pagkaunibang pag-inom pakayan ginis babara pa. Ikabatok saan sinta o magtagipon patuhan. In nakabatok da bariman usog ibang bariman babay. Magsama-sama kita niyo mga anak kapu, lumamod kanila sabab sila in kimugdan, sila in simambag, dahi nga panagnaan, sambil pahinapusan, bariman usog ibang bariman babay. Uno pembeta sin Allah Ta'ala. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard. Pangasubo na. Asubuan yung baran. Magasubo kamu pa kaniya. Aun makaraos. Magdihir rijiki. Daing hataas sin langit. Ulan. Daing apa hababaw singgumi, gumawa ing katumbu-tumbuhan, ing kasayul-sayulan, ing kataan kagugunahan, si manusia, iban sing kahayup-hayupan, harin lupaan, halawod, hataas kahoy, halungag, hakatantan, aw makarausahan duwaing, min ghairillah. In jawab singkatan, way. La ilaha illallah. Tunggal da maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala.
Nabang tunggal din Allah subhanahu wa ta'ala. Sinagano garasin rejikian, daing halangit, yari hababaw singgumi, kakukunahan sin tao, kakukunahan sin hayop, mataan lakum wali amikum. Kakukunahan niyo, iban sin kahayop-hayupan niyo. Paan na tupakun. Na may ta kamuri makad sin kabayaan sin Tuhan. May ta niyo palinguning kabayaan sin Tuhan. Di niyo agarun, ay inagarun niyo kabayaan niyo. May ta kamu mamuting pa Tuhan. Pamuting sa lagu-lagu. Pagkahakaran nila, nagdihil sin nikmat pagkaon, nikmat pag-inom, nikmat kakukunahan sin kabuhin niya. Dahil nga Tuhan pag-ubus, di siya magtaat pa Tuhan. Apala tak kilo, nakapakai ninakkan. Apala tadakkarun, nakapakai na may takamuri manumtum marayaw. Ayan to. Aso harumadlaw. Hindi matyan halawang bahay mo. Halawang bahay mo, hataas bahay mo, halawang bilik mo, halawang maad mo. Kakabun-kabunan mo. Piyakay mura kaya nagsukur pa Tuhan. Piyakay mura kaya namuji pa Tuhan. Ha pangatayan mo. Ha suara mo. Iba na pito ang tabaran mo. Bangway balik kau Tuhan. Mig kita ni ring adunya. Babaya kata ni bandi. Tunaun sin Tuhanin dunya ini aun paghulaan na to dugayng di nga dunya. Magkakawin to sin dunya, magpaluwag sin katantan. Imbar iman, aung kanyari dunya, maluaging kanya hadlaw ka na kana. Tani mga Tuhan. Dahil nga sabab yan. Lilingun na to dumadlaw, bang nanumtum na kay natay na to patuhan. Bang nanumtum na kay natay na tuhan ni matyan ugarasin Tuhan ka to taniw. Bang wala, uuhon na to na. Adlaw-adlaw indahon pakubol, adlaw-adlaw in naglalain ha klinik, adlaw-adlaw indahon pa hospital. May ta, ingkatan niya riha dunya ini pa niya, magkapinda, magkapasaw. Marayaw, nagpinda kita ni ureng ha marayaw, pasarayaw-rayaw. Ayan mga Tuhan. Nah, paan na to pakun. Paman sinallahu ta'ala, may ta kamu mamuting kaniyan. May tak kamu mengakal patuan, sindi dayong kaakalan. Bang kau nangakal patuan ini akalan mo baran mo. Bang kau namuting patuan ini impiutengan mo baran mo. Bang kau nanipu inti pumuno. Tayan mga Tuhan. Yung mga nasabot yan to, kakanalun marayaw. Siyabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Paghali sadya ka muhasiri. Puntukan sindu sarakula. Anak ka po. Yari lima baw yung pagkasiri kamasana to ini. Amin naggugulal. Sayanti sa dunya. Amin naggukulan, sila in nakaparayaw, nakapamarinta dunya. Demokrasi, pagtakon nila. Sin sila in naghinangsing kahalipuluhan, sin sila in naghinangsing daruhaka, sin sila in naghinangsing kalumuan, halawm singgumi. Ayan Tuhan.
sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pakayad sadya kamuha. Dusal malag. Aula-aula pagkasirik. Maita. Hisyusim magsirik patuhang. Taraktuhu wasirko. Hibin na siya sintuhan, pasaran na siya sintuhan, baya-baya niya. Nama sa nato ini, aw na ama, di man magkahagad ka niya, baya-baya niyo na lang, nabukunta na kamo, anak. Allah Ta'ala, biyaitaan niya, siyo-siyo magsakutukan niya. Taraktuhu, hibin ko na siya, tinggalan ko na siya. Pasaran ko na siya, baya-baya niya na. Yaunda siya nagkakaon sin nikmat, yaunda siya naghampit sin katantaan. Uy, noon lupa duwang kapakuyan niya, lupa na sintuhan. Uy, noon hula kapakuyan niya, maghinang siya, hula isa-isa niya, pagulaan niya, uy. Na maguno na siya yan. Adlaw ka na siya. Saan mo mga tuwan? Innal abrara lafi na'im. Palman sinallahu ta'ala sa bunal tudim mga sila. Ipon ko usugi babae. Miyakad sing kabayaan ko. Pasanyangun sila hadunya halawm nikmat sila. In nikmat dihil kanila. Di nila mapakay papagmaksiyat. Piyakay nila, kaya sambusin atay nila, nagitikad marayaw. Napakay nila, kaya sambusin, suara nila, naglapal si marayaw. Piyakay nila, kaya sambusin, pituang gautabaran nila, nag-amal pakabayaan, si mahasut, si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Hibin na to yung katan, kabayaan na to diya dunya, way makara. Imarana to da amuray ni paparasin tuha. Lilingon na to mga anak kapubang na to marara. Innal abrara lafi na'im. Parman sinallahu ta'ala. Sabunal to imanga sila usugi bang babae. Nahinang sila, bariman, nahinang sila, nag-amal, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasanyangun sila dunya, ibang pasanyangun sila halawm nikmat sintuan adlaw ka na ka. Unuin sanyang dahi, mapakay nila nikmat, hakabayaan sintuan. Kaya pagtaat nila, kaya pag-ibadat nila, kaya pasanyang nila, hawaran nila, iwan na pagkahin nila, magkakukunahan. Wa innal pujjara lafi jahim. Sabunal tuod parman sinallahu ta'ala, yung mga sila, nagdaruha ka, ng halipulo, inatud nila, pawaran nila, sila na yung tawganarul. Di nila ipagsyukur in nikmat, di nila tumtumunin nikmat sinallahu ta'ala kanila. Haitikad nila, hasuara nila, hapituang gautabaran nila. Niasab nila na kanila, biya sing kakahinangi karun. Imaudlaw ni alta ko, nirengaingat ko. Ti maudlaw na insin, kuring hingat ko. Ti mauding kabun, kuring hingat ko. Ti mauding kahayup-hayupan, kuring hingat ko. Oo, ndeng hingat mo. Dahil siya nagdihil kay mo ingat. Siya nagdihil kay mo pangatod. Siya nagdihil kay mo pangdungog. Siya nagdihil kay mo suara. Siya nagbutang sinagkal mo. Upo niya sadya. Naunin di matungkan niya. Panumtuman sinumatawlian di nakabalikan ini nangyad to. Tiyun sinlupa ubos nagparid. Piarid niya piakita hamahadyan na impagdayan niya.
Naimasa na to, ini po kunisab nagparid. Ginis babarapan na inistay. Ano yung mga tuwan? Na, innal pujara lapi jahim. Parman sinallahu ta'ala, mga sila, nanaykod di nga kabayaan sintuhan, ialop nila yung kabayaan nila. Sinin sila ipon sintuhan, sinin sila piapanjari sintuhan, way roon na hinang nila, way kiyakanap nila, ing katantan niya unde nga Tuhan nila. Di nila akarunin, naraak maun kanila. In sila yan nakabuhi alawm lingog. Mataod sin lingog, mataod pagkaon lingog, mataod kakaya-kayaan lingog. Uy, maita. Wala nila iakading kabayaan sintuhan. Alawm sila simpasu. Jahim. Nalka jahim. Halawm sila simpasu di adunya. Halawm da sila simpasu hadlaw kana waliyadzubillah. O mga anak ka po. Na, uno pa yung sumunod na hayat. Wa in yukajibuka fakad kujibat rusulun min qablik. Yawaitaan sintuhanin Nabi. Junjungan na to as Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hipanghimuting kau si manusia masamu. Pianghimuting siya sin tao Makkah. Pianghimuting siya sin mga hajajiratul Arab. Naunin hinangon mo, ya kau Nabi. Mabukon sadya ikaw. Fakad kujibat rusulun min qablik. Inna kau na rin kay mo Nabi wan Rasul, biadahan sa pianghimuting da. Sabaling. Atasi. Karawa, continue ang kabayaan sintuhan. Dahil nga sa babiyan, tiang danan siya singkatan, tatang danan. Di siya magayan. Sabab din nga tao. Yung kabayaan niya rin nga Tuhan. Na, wala niya man tiyay main tatang danan in pang-bribe kaniya sintao. Intiyay ma niya rin nga Tuhan, nakasampay marikato taning Panginoon sa pag-arap. Sa ano yan mga Tuhan? Way siya imibog. Sindirihilan sintao. Hirihil na mo na lang na kay mo nini. Hitangdan na mo na kay mo nini. Ay mo na hadyasungan. Piyabay taning kakasin niya. Piyabay taning lundang karabat niya. Piyabay taning amaun niya. Hirihil na mo nini. Ayan Tuhan. Na wala man tiyay ma. Intiyay ma din nga Tuhan. Napasampay niya in marayaw kabayaan sin Tuhan. Mga anak ka po. Pasabalan. Yari kita niyo hama sa magkagunahan sabar. Magkagunahan tumumtum sin nikmat. Magkagunahan magsyukur. Dahil nga sa babianin bariman, usugiwan bariman, babae, indua ini salida kanila. Bang sila ratungan sing karayawan, ipagsyukur nila patuhan. Impagsyukur nila, impanumtum nila patuhan, impamudji nila patuhan, hikarayaw sing kabuhi, iwan hikarayaw sing kamatan. Bangaon dumatong kanila, kasusahan, ipagsabak. Bukon mamung pangkal. Bangaon dumatong kay mo kasusahan, uno-uno na kasusahan, uno-uno na musiba. Dumua akaw. Di nga mga ruwahi-ruwahom. Allahumma ajirni min musibati. Wakhlub liya khairan minha. O Tuhan ko, mangayo ako kay mo.
Hindi matungka kumusibay ni tangkis anak. Di ko kakausan tangkisan. Iwan, ganti ay kako pamarayaw. Nalawang mo na kumingat maginarab. Naununo na ba sa kaingatan mo? Di akatin pagbabantog pag-English. Aw nang kataw mingat pag-English. Inyaw na halupan niya yaon. Ingka matawran di makaingat. Dahil nga panagnaan simbisara niya sambil paruhulan nag-English. Namatawad di makahati. Naingkataan bisara kahati ang dasintuhan mo. Ay mo hundungan yung pangayo mo. Saukat na karuk mingat magarab. Pagbahasa na kaw simbahasa, kabantukan kay mo. Nahari, nawairoon na bahasa kaingatan mo. Mukal na anasadya, kaingatan dasintuhan mo. La yakpa alayhi syai'un fil ardi wala fis sama. Wairoon makasipuk. Yari hababaw singgumi ini. Nabiadin na yan nadaghal mo sadya. Misaning katanya rin katilingkal singgumi ini. Waira makatapuk patuha. Yan mga tuhan. Na, yad timbiyaita. Sabali sadya. Inuno-uno na rin matungkay mo. Habihawon sa babihawon in ummatin ni tatandasan katani ni. Kamiskin tatandasan. Pagdaya tatandasan. Inununo ni yarikato tanini tatandasan sinabaho taan. In nakapas da tatandasan bariman da usog ibang bariman ba. Wa ila Allahi turja'ul umur. Firman sinallahu ta'ala, harap niurayang katantan pahadarat sintuhan. Umangi na imangi, dumayaw na in marayaw. In nagusog marayaw riha dunya. Akabayaan niya, usog mangi na siya adlawan na kana. Ano yan mga tuhan? Umangi na inta umangi dia dunya. Labi aula magduruhun ing kangian niya rito adlaw kana kana. Inta umangi dia dunya yung pangatod nila kabantukan kasipukan. Kataan hinang maksiat kasipukan. In uno-uno na hinang maksiat yari habawaw singgumi. Piagbantog si Yahudi, piagbantog si Nasara, kasipukan yan, patuhan, iwan kasipukan, patao. Na para kanila kabantuhan. Nahaunuruning kabantuhan. Imbar iman, di magbabantog. Di sila magsasabot kabantuhan pabaran nila. Kaya sa buton nila, kabasaran sinallahu ta'ala. Sa buton nila, kabasaran, kalagbuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Impabaran nila rin. Nah, yan mga Tuhan. Wa ila Allahi turja'ul umur. Yung mga sila namuting, nayari pa doon niya. Aula-aula hadlaw ka na ka na. Mga sila, si Mambag, nagkahara, dakabayaan sintuhan, usog marayaw hadunya, iwan usog marayaw hadlaw ka na, bang usog, bang babae, babae pilihan hadunya, iwan babae pilihan hadlaw ka na. Partawa ka ni Karwa. Ya ayyuhan nas, siya mo orasin to. Inna wa'adallahi haq. In beta sintuhan kan niyo mabundal. In janji niwan sintuhan niyo mabundal. Inadlaw kiamat mabundal. Bunnaling kataan beta sintuhan.
pagbuhi, puasing kamatay. Imbiyay ta halom kumulbuna. Tanyo mga tuan. In nagkahakadda bariman. Piyagkahakaran sin atay nila, piyagkahakaran sin suara nila, piyagkahakaran sin pituang tabaran nila. Tanyo mga tuan. Inna wa'adallahi haq. Bundan. Inamin mga yadto. Minig di nga kabayaan sintuan pakabayaan nila, sila na in nagkaputingan. Naturanin kahalan si Mano si Abihawon. Kalingugan, impunan, pagakal. Pagputing. Parman sinallahu ta'ala, yadto yung paltawakan na mo. Imbiyay tasin Tuhan, adlaw kiamat iwan sindi bunal. Ini karwa. Pala takurannakumul hayatud dunya. Mga kamu sa barang si manusia, ay kamu matipu. Sin lingkat sin dunya, sin pakaradyaan dunya, sin syahwat dunya, pagsadya kamu diha dunya, sin pagsadya, kabayaan sin tuwa na dunya, kagunahan niwa dunya, iwan pagsadya kamu ria dunya, kagunahan niyo, sin dahon niyo ringa kabuhi pakamatay. Ay kamu matipu. Na inyahu, di mo kunat natipu, himinang sila sing katitipuhan. Ayan to ha. Ay ikaw matipu silingkat sindunya yun. Di na kau bayaan manumtum patuhan. Di na kau bayaan magtaat patuhan. Di na kau bayaan magibadat patuhan. Haupuon mo na sadya. Laong mo maulong din Tuhan kayo mo. Nahu. Taon pag-agaran na to. Amin piyarahan na biwan rasul. Na, parman sinallahu ta'ala kanila. Pala takurrannakumul hayatud dunya. Ay kamu matipu sin parakala kaiiningan yari ha dunya ini sabab magdurunin nilingkat sin dunya ini. Bang pialingkat sin Tuhan in dunya ron kamu halingkat kabayaan sin Tuhan. Pialingkat man sin tao Tuhan, di mabayain tao sin pialingkat sin Tuhan. Wailong nananamun. Ang palong ng pialingkat sin tao, magkapagpata kausindum, naguumpak, nagsisilawak, nagahakak, luluputin dila, ginis babarapan na. Tanyo mga anak ka po. Pala takurrannakumul hayatud dunya. Min malajatiha, wa syahwatiha, wa syubuhatiha, wa syahawatiha. Tabitunin sarap kabayaan nila. Di na kau kasarapan magibadat. Di na kau kasarapan magsarak ka. Di na kau kasarapan magparayaw adat. Uy na yan to. Uy na namun. Na, sa bang tiwla, isyo talong ni nakatiwla hay ni way rumisan na na. Sabang baitan na sin doktorin tiwla muri na asinan. Mataod din di maka. Ay, mataod din akaroon. Nabuko na sa tiwla iasin, mang di na asinan. Uno na. Di puno yan mga anak ka po. Na, ay kamutood matipo. Unin man asin matipo ini, di mo na mahinangin pagtaat patuhan, di mo na mahinangin pagibadat patuhan, di mo na mahinang in parduain dun kay mo, harap mo na madto pa nakasasaw kay mo, pagmain-main, pagdul sin napsu, pagdul sin syahwat, pagdul sin syarap. Ikarua.
Ikatu firman sinallahu ta'ala, wala yaghurrannakum billahil gharur. Ay kamu masasat sin syaitan jin, iwan ayra kamu masasat sin syaitan manusia. Imbar iman way nasasat, mayta, way naigdaing kanila impagpatiko po patuhan. Pangadatan sa rayaw-rayaw, pagpatiko po patuhan, halawm sambahayang, iwan hawa sambahayang, naimbihaon. Talago-lago naigdi nga mga manusia, pagpatiko po. Kaya gantian simpag-abu. Marayaw usog, abuhan, mingkan, marayaw na siya usog. Namangi usog, abuhan. Mingkan, way pag-abu niya, mangi siya usog. Dahil nga sa babiyan, piyaig sintuhan. Kama sa jahiliya, bihatuin sila, mag-abu. Piyaig sintuhan, maita, way pag-abu niyo, rin kamu halupa kataan. Kullukum li Adam, wa Adam min turab. Kari asalin niyo lupa. Nakita niyo, ang lupa nagabu iwan lupa. Sayan tuan. Way piagbiddaan sin Arab, iwan sin bukun Arab. Sin nagbibidda, maling katusugin Arab. Dia pusuk lahutin ilong. Pag atod sin Arab sin ilong, takukan day sab. Bangi sa bakulong na nabiya sin ilong nila yahon. Siguro yan, Tuhan. Dahil nga sabab yan, biyaitaan na kausin Tuhan, lakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bengkan, aun yaun pula, aun itum, aun pandak, aun mataas. Biyaitaan na kausin Tuhan, sa rayaw-rayaw kapapanjari ko kaymu. Naay mo na baitahin na mo. Inamay ta ko mangiusogin magulang kwa Tuhan Sam. Susasanin na. Ay mo kumplin. May tako pandakin sila yadtuno. May tako maitumin sila yadtuno. Madto na kao paweta sintuhan, walakad karramna bani Adam. Piawidda na mo inanaka po Adam. Dahil nga kataan, panjat. Piawidda na kao, sakali magkumplin pa kao. Yan mga tuhan. Na unimbeta din, wala yaghurrannakum, ay kamu tuod matipu. Sin syaitan, tipuhon kamu, di kamu papag-ibadaton. Di kamu papag-taatun. Di kamu pakaroon na kabayaan sin Tuhan. Pagparuldol na akamulong niya. Tuway na mga bahya ini. Takaw Tuhan, impanipusin Yahud, impanipusin Nasara, impanipusin syaitan. Di sila makaatu bang natuya ka ding kabayaan sintuhan. Tiyatak bawan asal, wiyaway ta asal sintuhan panabi, wiyay ta sin nabi katu injumatu. Nakauna asal. Na wala man iagad sintaw siya na yung kiyaunahan. Ampay bariman. Kaya unahan nila. Kaya tatakbawan nila. Dahil nga sa babiyan, naasuwin Rasul sallallahu sallam, Abdalul hasanat. Ingkatan laong naraakan sintuhan, dahil nga paldo pasunat marayaw. Hasana. Yung pangasubo na mulong na ya Rasulullah, uno, nakabidda karayawan amalan na mo. Namasa na ito nila pagpangasuhin din. Pangasubo mo, jawabon mo. Tiyo da. Na unin jawab sin Rasul sallallahu dan afdalul hasanat la ilaha illallah. Tamuan tuan. In sarayaw-rayaw laung niya. Nakabidda indayaw niya
amuna ing kalimatut tauhid la ilaha illallah. Uy, may tayan. Timbanguning karayawan sin la ilaha illallah. Iwan sin pitong lapis langit. Iwan sin halawm niya na. Iwan na sin kakaya-kayaan niya. Mabugat inhirihir sin Tuhan karayawan hala ilaha illallah. Amunin pangaluhan si mga Milikan. Amunin pangaluhan si mga tao European. Ha mga hula Muslim. Ayan Tuhan. Yamalan niya to simbar iman kauhan tagupat ka dyan. Maita. Sababun limaghfiratillah. Wa sababun li rahmatillahi wa ridwani. Illa palyan sabab sini kaampun kayo. Sabab sini kalasa kayo mo sinto. Sabab sini kaangkat sin darajatmu hadunya iwan adlaw akhirat. Murah-murahan mga kakasih sin Allah Ta'ala miabot na waktu pagtaayunan na to yung kabayaan sin Tuhan inatay na to in suara na to, in pituanggaw tabaran na to, pataalukon na to, pakabayaan sin Allah Ta'ala, supaya kita niyo mabutas, dahil nga karidaan niya, di kita niyo masasaw, di kita niyo malirap, di kita niyo matipu, singkatan pakaradyaan jimatu ini, harap na to, pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nas'alallah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadan, وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.